Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Hagas ngi palay jang katayo ka santarik ulaber arhajar arpo uba Pius Marwin ula bamsmai kumu MDC batamai hadian ba ula job ya ki election MDC shteng samoy kapalalong halangren constituency ya uba Pius Marwin la penbamsmai da unang bishar jang ka Kashari District Council u Dr. S. Kharse imle harangkat ka jing sakhi lang jang ka administrator ka Khasi Hills Autonomous District Council ka kong Mat Seudor Warnongbri bat kinong yalam jang ka United Democratic Party ha ka jing yalang kapalalong ha Legislative Secretariat jangka Khasi Hills Autonomous District Council. Kumban sipun kan mau hang ni, uba Pius Marwin ulami ban yakun yakane ke election MDC shiteng samoy hadien ke jingklat no jang uba Nasar Marwin House Nem Arjar Khat Khandai. Uba Pius Marwin ula job kuput yakane ke election MDC shiteng samoy dakaba yokhur hadu hnyo hajar duna AA ka vote dakaba pelim lendang ya ukertong jangka Congress uba Jotin Khardeu Sao bad ya ukertong ka NPP uba Kitbok Lang Nongrem. I Pius Marwin, have been elected as a member of the Khasi Hills Autonomous District Council, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Kena kejunga dia bagi nak tahu kena by election ni ada job pada pemerintah ni ada hasilin dulu. Jadi kejungmu jungilang kalau bah Indonesia mak baginya don itu sistem bah ni terilang dekat bagi nongilam ke bagi don lah ni berbuat. Di ikam kiba impala menong ye nomor bangan rangwan mata kesni. Di Ipala sebut orang buat bak kegi bagi ni, dekat itu mu kebangi pun ni apa ke konsep ke buat. Buat mungkin orang dalam kita ada pemprek, kita don ke musim ban petelun kamjanai kamha apa kata sebut. Nama ni iba ka isi ke jumiru adin bak keciklat no, bagi du no uwei u member komuniti tangadin ka topnes tayo bagi kelan no ya kan ke isi. Di ngengej barang cingcop yang bagi orang way undisi na kani ka kunhun hi di ngengej scam ba yin yo yang mentau ya ki si apa ngapala ban ong e adin bagi na syong ni na tau bagi na ya perkat jimut kata ka syong hi hakim para nang ilam maro am syong se tang hawe ha kumbala ong ibati ba na kediang kajumi Nakadem jungi kumunong nilam jangka parti pengaruh ada kondisi nak parti ngidon ke perlok nak NPP nak HSPDP nak kiwi ke kunhudru adin bangi layo KC ke baskan nasi hangta ngin la banyak perkat no banyak yakin isi apa nikah yubi jungi haji siang 4 dia menyelam jangka UDA adu mentah dan ditang menyelam jangka UDP Parliamentary Party berbeda pada pakajing thawak sama nilai bagi kedua PI di perlu dia kata ngam dan ia benar menarkan ni ketika hok si jong nunu member ban penpau yang lebih jong kajing sau jong ki penre kanong rini jong kayu UDP nadu pasdang abang inform isi bagi jingit te hibat ka MPP kalau ba District Council Khasi Hills District Council penyalam nak UDP kan bahagian terus penyalam UDP kita ada kan tinggi hibat kan bayangan aja tentang penyalam jong ka UDP nungilam dari UDP nimpat jet adu
ka UDA kan sa syam nanti jadi kini kelihat sini bagai number jong ka UDA ka wat ladang 4 lak ban announce officially tu dan they unofficially ngala menong itu kalau poi do akan dah tak ketika strength kepada UDA di convince gubernur kamram ni kalau mangin thok se government mbak state government ban state bangla dan ni mbak bukan state government kan sari komen je gubernur dan lift no ya pada dia melalui AR gubernur sesama special session aku mungkin ke por ada jinsya kumpino mikmat di badan ni tiket le ila syak stop bata mimio ke isi so kadai ke por ke bangim le ban demi syabab kita di jinsu ada-ada ini keren kini ke kampung ini tidak banyak tembak sih ada-ada kan nu ke pakai sultanat pakai nak yang ini keren sih yang kamu ada kamu ya bang demi syabab maka dia ke por ke ba hanga hisimet ngaso bangim le banyak keren ini isu syabab nama kat baka ni ia ke jinglong jengman ke sufficient ke belum oh jadi ni ke kendrum kendram curfew ke yo ki khang ki school ki thut kayak kayong pai ba ki thut ni kum ki nomi khamat ni so bode bandan pen pau pen ban ni ke jing sukia halo ke jing long jing man apa kum ke ni kum nu bangin la mo kham ta ke jing sha ja ka ba ja po konstitusi ke tu we ne ki nom ya nam ni ba ting la aku bo we samla ba du e ke kum tu lai dengan so ba kum ki nomi khamat ki badan ni klik ke keren pen ban jadi isu tak yang tidak menerima. Mungkin banyak keren yang kita kau dalam nomor langsung. Nak kalian jungi ki noilam jom PUDA, buat nak kalian jungi ini ki laingut KMDC, kemudian anggota KNPP, Pak Alvin, Pak Michelle, Pak Iwain dan PDF, ikau Magdalene. Nilai kendua ini kita berada. Banyak penbaik dan banyak keren. HBD buat kini nuki kami dari sisi bah kuka kentuan dan kamu dan haju apa PUDA dan marka thong ni kejungi kalau bah ikwa hiba kini hingga kentuan keba kaju ke kentuan senrok kum apa keserta MDA serta jelak kaju hingga yo kentuan senrok kini ke UDA hang libo ke HDC kata thong jungi rekomen berpau nak kalian jungi ke MPP ke MDC di long form ni respect buat ni burung ya karai jong ki noilam ki state leaders ki jongi dan ni pai ki noilam nak kalian UDP lalu kepala badang don i Dr. Don ya ke ba lade penbet buat jongi ba presiden Tensong buat chief minister HKBD buat kam noilam haki HDC kalau ba nak kalian jungi ingin habit dan respect dan burung bet makin mi bet nak kalian UDP nomor bah yang akan mengilam Hajan Hills District Council la shim nak kalian NPP nashpa tempam kalian ini ngilang form ni aku belum minta ni sukumendu nak kalian UDA ya kajin long jingman HKBD ke by election untuk lain ya ke baik ba dah kajin jinga juki bagi kendung kendram kumni po council kumjuru ya ke kamba iba pius ilatre kum MLA Rashisna bat kita ai ke jinjok pada buron kani ke jinjok dengan iba pius kandega wega dak kashin ke ba insayo man thaushen keluar nak isi hani po kiki begitu ko dan pokok di wan pai ni wan kesuju kalau pakitet ekonomi ke parti kalau apa ekonomi ke parti ke khat ini dengan wan ekonomi ke suatu untuk sesuatu ini personal juga kira kila sesuatu tak lawan justru juga ni lawan pai kan sekarang ini memang ini benar akan tu kapor ni tentang tu jingdom mak ada bentar ada betul bentar asu mi tu kapor lagi kajengmi mende bentar seni kajengmi bentar jika kalau nu bentar mak ada nu lain tu kita kata bentar pada apa kelabit labian ini kayeng ini yang pai sih pendek ya terlepas mentaka bahkan tu belum bagian perkat nak kita kerja dulu kat ni izin ya mentaka di kepor ni mengelam bagian perkat atau sekat angin sekat kuno bagian tren mentaka merak ya kerja dah ya kerja dulu kentam ke diskonsel ke dalam kepor ke mentaka kalau melihat hai buat mabu tak juga